เรียนนายโลหิตมาเลยประเสริฐจากต่างนาตะเวกเป็นดิ่งตัวนี้มั้งการสุ่งต้นตรงนี้เสมนายบอลนางกอลโซปีอาตัวนี้อาเบียกินเสียงทองสุ่งกางต้นปีเกี่ยวกับเบียกประเสริฐมินทนายปากตาตั้งต้นตรงมาสตาเองตัวนั้นคุณได้กี่ปันน้องมีมันกี่ปันนางอินาลายเสียงทองมันการซิมตองลาเตเรียนทุ่มอันเดียวงาลุมอินไก่มูอาโตปาอินไก่หงเก็บอามันอินกระโชกขีอาเมนประเสริฐนี่น้องแก้มโลหิเลจิงนี่พาเดียวที่นายกิโดนเทโลดีฮีตัวไอ้มันนี่นะห้องพงกี่ประเสริฐอีจากตายนะหุกสันลายเต็งจิตโตประเสริฐพัฒนาเลยต่อ
min pasyan palyayani Tuman pasyan Ikengelo Naya Yeso Hilo Sabi na kilang to Napagpasyan ang mo Namangitan Yeso Hilo Nabuhigang Kilingelo Sinang Mensolo May tunasosoli Aton tunang nahoy
chúng nghe nghe kli mà đi yang chúng nghe na tang tang tung lo hung tam me ta kon ni chúng nghe na te pasien ong pek lo nyong ni ai hangi pasien sem the ji
เป็นที่ตัดโดยตัวตะกะนั่นแหละนี่ซึ่งโมโหที่รูปมาของภาพนี้นะตัวภาพนะทุกภาพอย่างนั้นเลยเสียฟังไปหนึ่งที่น่ะนาวหนึ่งภาพหนึ่งวันไปหลายนะนาวที่ที่น่ะถ้ามาเป็นบางนาทีก็ยังดีเลยตัวภาพที่ภาพเดียวกันเลยมาละน้องไปที่ตะเกียบนาวว่าถ้าเราดีดีนี่ดีนะไปหาเรื่องอะไรอะไรตัวภาพที่ภาพที่นั่นที่ตัดที่น่ะมีเป็นบางเรื่องแต่ไม่ได้ตัวภาพที่น่ะบางเรื่องนาเพียงที่น่ะนาที่ฝ่ายนาแค่ที่กินเดินทางนะส่งมาเสียเป็นเวลานาบางเรื่องที่ผมโดนมาเลย so we now go to operate one again the dedication that I for in the we may have another dedication when we come there we are expecting another day in a few weeks so God answered our prayers and our prayers and we got a new baby so we'll be having that later today so คุณอาบ้านไปต้นนี้นะเซ็นเตอร์ที่นาในน้องมีทั้งหมดที่นาตัวปลาและมากำลังจะทานในเรื่องของนี้ในนี้มาแต่ที่นาตู้นี้อะไรกันโดยตู้นี้แต่ลุงดำนาหลักมาแต่กลางคือที่นาลาเตได้สักทีวันเสาร์ที่นาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งว่าทางสิ่งนั้นมาแต่ตัวปลาที่มาลุงดำนาตัวบางครั้งยังที่เด็กอามาพอยินอามาอีน่าคิดโผล่คนตรงนี้ว่ามาบินมาเตอุสุมปันอามาตัดเกียรตุปาตัดเกียรสามีเลยจิตาเกตัวเชียงอินามาเป็นอารมณ์คำนาวอาตุปาตัวอามาที่โมนาปนินอามาอินคนเกียรีอามาเป็นนาดิงก็พิจารณาเป็นมุนอามาอินลำปีมานะอามาเตไปปีอามาอินนาดิงเตลิงาเตตุมาอาลัมดังอามานะเสนาเตหามิอามาเตอินโตปาตุมาลุงดังนาโกตาอุเฮBahangian Chile Amain Alantate Asaka Ayodhyate Nawito Bak Saki Amarina Chile Vihikate Tuma Alandam Amana Senate Hami Amate Im Topatuma Lungdam Na Kota Uhe Bahangian Chile Amain Sungo Gongkate Sukamin Siklote Tumi Wali Amarina Chile Vihikate Tuma Alandam Amana Senate Hami Amate Im Topatuma Lungdam Na Kota Uhe Lungdam Kop Yang Nate Yain Amana Senate Lungdam Lato Amate Yen Sakun Apilyo Mahin Intute Tunenga Topa Inna Kituna Nagahe Kujamtak New Testament Matthew chapter 7 and Luke chapter 17 chapter 17 พวกขัดสุงะอารุลายตะกินนิพากโสมหินอามาโดนว่ากำลาปันดิงหินตุปาริโสโกเตหงเรติอินจีอากิโตกุลีเดซุอินตัวเตยังมุจามินปายุนลาปัสยันยังที่เดียงะบักลากุนจีอินตัวเบียยีอามาเตอะไรตะกุ
you taken to our in kong akong dili. Xin chào lại xem cầu còn tô ban chúng ni là ban mà chúng tô ban được vào việc cả nên là tu la chúng na ban à phải cầu ni nó để tu la sang nào mà tu la sang nào để tu la nên tô tô ban tu la sang nàoว่า ฮาเลลูยาตรงปานอากาศขัดสงตอนตรงนวมตะกินโจสักนะตัวนี้นะนวมตะกินไอเทบางนะเบียกนะไปเทงเบียกตัวปานหุ่นนวมหุ่นพังสักอามาตรงลุมดำโกมาสาหังอินะทุยากสักมาอินะชาเมนปานะไม้ทักหงโอเวนฮิสงอินะไม้ทักหงนวมฮิมานีนะโมไม้ทักคนนานะยะสีกากุปนองไปสังงามเตกิเมอิเสนากิเมอิเสนาในเลยมั้งcái mình hoài chiến ina cô Chicago panong pai lung dam hai cái mình nuam no hina hi cô từng lý lạc pan anh eo pen le au pen hi nghe cái mình pen thằng thằng ina anh eo pen cái mình pen mang pi ina anh eo ni na and cô pen song hoi te hing ลุงดำให้คุณเบ็ดนาตัวน้ำมวกสักโวลุงดำมาหม้อสวงหอยจีสวมไปนัดสีกากูปนันนงไปอยู่มีปอขัดเตเป็นฮิลามาหงสินี่นะนี่ปีนี้อหิหางนี่นะจีคอมโจโลหิมะจะเละนังูเป็นนี่ปีนี้นะปัสยานนะจะตักนาวตัวกิคอมนงไปมานุนะปอลปีนลุงดำนาตั้มปีตักเนยุงจีตุงปุลังนัวมิงจียงนี่นะฮิลายปนะอัตเตลฮอลโลเตงินะยาอนุงกิมนูเตมอยาเอสตาเตมันคันเตอีไอจริงอามาโตปะอูนาวฮีจิตุงใช้สักหนัวมิงมอฮีนะอาป้าเป็นเชียเปียงอาจิขัดหินในอิงมอชีกากัวฮีนมีลุยปอให้อิตาลีนะท้องควาลดองเจ้าต่อจนท้องควาลอูป้ายตาเตฮีเจียงนะเอาขัดกระเซอิเซกิมิงนะเชียกามเซนจีแต่ตัวอูนาวฮีจิตุงปุลังหนัวมิงฮีนะฮิบังนองไปอูเป็นปอลปีตังนะลุงดำมาอุงฮีนะตุเจียงไงฮิลามายองนองเต้นนปุเลยองนองยองนงอักตังวาลหิวมันโกยองตังวาลยองอมนงอักยองเนยุงจิตุงปุลังหนัวมิงมอจีดานฮีนะทุยักสักนะอีไปงานุงกาลาอิโซยสมาบังอินะดานเจียงหุ่นมันจอดเจียงอินะป้าเปล่าเลียนเตอินะอีเวกินะฮิลายปันอินลำจวนนอนเราเงินไปสวกไปอิงจิตุงเทสักอิงนี่ดังห้องอินะฮิบังนะทุงเงินนาอมเจียงอินะหุ่นอินพองอีกาลปักเจียงอินะอีหุ่นเป็นกิลับนอนเราเซลฮีหุ่นเป็นลับดีบเดปิงินในงาฮีในงาเลียอินะกิปัดเทอิงอินะกลัวมากันเราอินะตัวไปสวกเฮียงจิตุงปุลังหนัวมิงเจียงอินะของจากสักนบลายขตานุงกาเลนะขังโนมากายไปลายของสะขัดหม้อฮีนะกอสเปลตกิไซเป็นนิงกุมินะอุตุบาซาซอมละสลีนีสนีนินฮิลายะมังกังเตปอขัดหงไปฮีเวฮีนะตูหงไปเตเขียงอะกิไปกิกหินกอสเปลเป็นขังโนเตเป็นอัดเกยเทนะเจียงอะเป็นปอลปีบังกุมซอมกิมบังฮีโจหางนะกอสเปลอกวนเขียดเป็นนิเวของเบกเซฮีนมาเซลทองเลวทะลัวไอยองตัวเป็นมังกังเตเขียงกอสเปลไปยิงจิทุกอยากเจียงนะเกมไอตัวมันยองลุงดำมาอิงินะขังโนเตเป็นอหิเทจาอินะมังเตเขียงกอสเปลไปยิงฮิอุมานินะหันเจียมุนลันตุเจียงอินะลาของซาอิงกำซอยอิงฮิเลยยองลาเตของยองหอยตักอินะไอจิงปีโบเลยนางหันเจียมุนลันจิตุงปุลังนัวมิงเจียงอินะไปนางยองขุลาฮิมันนะกิตังซัมบังอมเลยยองขังโนเตนปอลปีเตตุงะไอจิงังโกวุนดัชมันยิงฮิยองอินะงิลเกียลต่างๆนะฮิยองกิซัมบังโมชินยิมลุงคำเลยนะสวกแล้วตักอินะไปวุนจิตุยองปุลังนัวมิงจิตุงเทสักิงอินเกกงยากสักตุเต็งฮิตอลุงดำขัดกองใส่ขัดอมลายดานเจียงทุงเงินนายฟอกนี่นะตัวหุ่นเงี้ยนะสงวนเอ็นแล้วจินบัดเดย์มอปักกิมเละดิมเล็กตูซานิสอมเนี่ยสวกล้อมอตัวยองทุงเงินนาฟอกตองจิตุงปุลังนัวมิงลุงดำ
hello. Ken abem thupa chi to la kharong sani. Tu bana bay ham kianga tu pa kong pia ding chi nagam na ben na pa in nusya in chi tua hile na mamin nam lian in kong boling chi lai tu bana bay ham kiang nusya tingen abe ham tu pa na dele tu ban hong sam na lungain tu ban bang de am chin na lung sim kong kha kong in tu ban nang zong tu pa hong pia nuam hi Jesun hong tat kya na tu lungai pa le chin mo Pasian hong happy na lian san le chin mo Alui sang hong hoi zoring A hong tak swa ta ding Tua hi le to pan tu pa hong pia ding Abe ham tu pa na dele Tu pan hong sam na lungain Tu ban bang de am chin na lung sim kong kha kong in Tu ban nang zong tu pa hong pia nuam hi Namo na te to pan Ong mai sak te na ding Nang mama kisitelin lungai pa in Na lung sim sung mo na te To pan hong tel ve ve Namo na kisikikin chi Abe ham tu pa na dele Tu pan hong sam na lungain Tu pan bang de am chin Na lung sim kong kha kong in Tu pan nang zong Tu pa hong pia nuam hi Abe ham tu pa na dele Tu pan hong sam na lungain Tu ban bang de am chin Na lung sim kong kha kong in Tu ban nang zong Tu pa hong pia nuam hi Tu ban nang zong hong lam sang ding hi Azami mal tu ban tu pang peta hen Sumbidam ni Hallelujah topa zani tu ni kello ni sim na sim topa hong chung hong kem na tunga lungdam tu kong pong masau hi topa ni pi kasung ton tunga topa wa na chen na sep na topa nong chung nong kema topa tu ni nama pi nama bia bu chang to sunga topa hong pai chang topa kapum katangop bek heloin topa
na sep bol pan to pa ka nga kheu to pa sum pi te hi jong to pa so ma khat te jong to pa no ma nu kong ap ki wi to pa hi sum pi te to pa ki ja na to pa nang ma min than na le nang ma ngam jai se sem the na hin ding to pa na piak sang nge din to pa na sem ji bol aba che te to pa nang ma to pa chi dam na le ma lam sanga ta lo to pa na sem te to pa company na sem te jong to pa pu boss te mai pha mua chi dam in sim na sep jok ton tu na le to pa anga the na tu to pa na sok san na sem mi mal khat sim to fa na piak sang ngen chin hi to pa nong piak ta sum pi te avin chon nam mon nang ne lo ko to pa jisu khat be mi jong tu ko ngen ne chang to ko mi to pa che naมีหอนปีละสักหนามอตัวปลาจะตังนาตัวเวกปีดิ่งเต่าตอง
ni mo Hallelujah nang tagong biak tau pa siya nang mahappy na hangan tau pa tuniin kahasung ton tung ken in thungat na hunnuam khat hi na ta teng musa khom thai nai man wa dum ram ko nang man thu phang pia la tau pa sian kasep kapo na chiat wa tau pa thu phang pia in to anung piak sa sang in jong tau pa sia atam zol a hoi zol a phazote ong pila in we khan man tau pa sian tuniin hitenga hichiang hun ungwa zo pi mani nahi manin kalung dam mailam kanai la u to pa nang ma thule la akigen ding thu kha thau a hi zong in to pa le tung thu a hi zong gen ding te nang man thu phang pia in kalung sim ka tak sa wa to pa câu tế in giặt thệ na lệ tàu pa câu tế in kilam thắc na nên cả chạ thệ na điều nang man thu phang pia in bek tham long tàu pa hun atop na dong gwa zo pin la tàu pa hi tanga câu tế hi bang kung pai na un amok na hello in tàu pa câu tế ading in kilam thắc na hi nya na din thu phang pia in tàu pa kol gama oma hi ka u ka sangam kana teu jong ka phok hui tàu pa da na ka na le tàu pa san na sat na te le nang ma in tu lai ta kena gamboy na panina to pa san tha vui thau tang lao na te panina na hum bisak ta in bek tham lo to pa san tu khasunga suwa ka hi por pi mi sunga dimle ka hi zong in pakim a hi zong in ka pho ko hi amawa ding ina to pa sian tu ni pe ka bol hilo in mailam to pa kum za zo dong ina to pa so ni abol le nang ma tunga lungdam a ko den thena tanun to pa te ong hi sang nya ta in sepa bol na te u angim na te wa to pa lo chin na thu pha na piak sak chen in chen kong esa ko hi bek tham lo to pa sian hi por pi sunga to pa upa hi zong in pan mun len akwa ma pe ka pho ko nang man thu phang pia in makai siam na le pil na le khala ma to pa zung thu khak na anei nyat na hi ai thai na den to pa thu pha ka piak ko hi bek tham lo to pa sian ko por pi sunga to pa lai sin a hi khang no te pilna siam na azong la hi khang no te ka pho ko henang man du phana piak sakin la amau te ading an to pa sian akisam pilna hi zong in mi te sang na pil zol siam zo in mi te sang na ki khwa zo in mi te sang na to pa sian nu le pa le khwa le tu adon zo khang no te ong suak sak nya in ve tham lo to pa sian ko te in hitanga ibang kung ki khop lai ta kun ko te in mo na le khyak na le to pa sian zoom na a hi zong in na khat pe lungim na to kung pai kha ko le hi te khem pe to pa sian tu ni in kiswa khingya tin kachia lamu chang in to pa kung pai lamu to ki bang lo in thazang ya tin kachia theina di on nang man kha tha ngwan yat in ve tham lo to pa sian tu ni ton tung ka hun nei lai te u ka gel na hun te u atuam ki khop khit chang in jong to pa ka nei hui to te khem pe nang man thu phang pian nang wa zo pi di dein hi ro tang to pa jesu christmas wang nge nong to pa sian no It is wonderful to be back with you again and have this time of dedication. The Bible tells us that children are
gift from God. ลายเสียงลายตะกะมอยกิมูและกิกเทยเป็นตัวปาทุพายนะตัวนี้นะลายเสียงทุสงอาเกลมาบังนะตาเตเป็นเปอร์เซ็นต์เขียงปันนะและสาวที่จีนเทยสักหน่อเมง Notice also that sons are a heritage from the Lord and children a reward from Him. แต่จังเงินะลาเตสุงซาเลสอมนี่เลสกีตังทุมนาสุงาตาเตเป็นตัวปาตุงปนาและสาวเฮียตาปาเตเป็นอามาเอหงเปียกทุพาฮีฮี As believers, we're called to recognize that children belong to God. นะทูมีเตทูมีเตเทดิ่งนะตาเตเป็นเปอร์เซ็นต์อีอามาอีเปอร์เซ็นต์เปียกซาให้มาบังนะอามาอาฮีจีนะเทยสักหน่อเมง They belong first and foremost to God, and then God in His goodness gives children as gifts to parents. ตาเตเป็นเปอร์เซ็นต์ไอ้นะเปอร์เซ็นต์อินเป็นตัวตุงต้อนนะอามาแฮปปี้นะตุงต้อนนะตาเตเป็นตัวงะมั่วแต่ตัวเล็กสั่งเป็นตัวงะสักกี่คี But they not only have the awesome responsibility of caring for this gift, but also the wonderful privilege of enjoying the gift. แต่จังนะบางเลยอาเกมเบคเคโลนะอโมตัวหุ่นเนคอมนะอโมตัวหุ่นจังคอมถึงเงินทรงนะตัวปานตัวหุ่นนวมแต่งเปียฮี But because children are given and belong to God and are given to by grace as gifts to parents, it is only proper and appropriate that we dedicate back to God our children. ตัวให้มาบางนะเปอร์เซ็นต์อามาอีตาเตลสาวเปียกนะตุงตอนนี่นะอามาแฮปปี้นะตุงตอนนี่นะเอ็นเป็นตัวเล็กสาวเป็นห้อยตะแกมินะตัวเอ็นห้อยตักจิงนะเปอร์เซ็นต์แข็งเปอร์เซ็นต์แข็งอาบเลยนะตัวเอ็นมาไกดึงเป็นตาวันฮี In 1 Samuel chapter 1, we hear that Hannah presented her son Samuel to the Lord. นะตุนเซโมอเลียนขัดสุงะเซโมอเลียนขัดสุงะฮานาอินเป็นอัตปาเซโมเป็นเปอร์เซ็นต์แข็งไปปีฮี And then in Luke chapter 2, verses 22, we read that Mary and Joseph brought their baby Jesus to the temple in Jerusalem in order that he might be brought before the Lord. In the same way, this wedded couple today bring their child as they have in the past. First themselves, to offer first themselves before the Lord, and then their child before the Lord our God. ลูกาเลียนนี่อันเนวซอมดีเลนียไอซิมาบังอินะเมรีและโจเซฟินเป็นตัวป้าเจซูเป็นเบียกนาเยรูซาเล็มไปปีอินะเปอร์เซ็นต์แข็งอามาบังอินะเอ็นซงตัวไลตะกายะนูปากิแตงมานะตาอันเนอูเป็นตุนเปอร์เซ็นต์แข็งไปปีนะเปอร์เซ็นต์มายาอาบกี่คี So we meet again. กิโมกี่ครั้ง It's great to be able to be a part of this and to come before the Lord with you and your child, and as you have in the past, to commit that the raising of the child and the life that God has planned for them and for them with you and beyond, together to dedicate it to Christ. อีกิมูกิกจงลุงดำนับเปอร์เซ็นต์หุ่นนวมแต่งเปียนะมอตาคัดบางอะไรตาคัดองไปกีกินะบางอะไรตัวปาตุงอาบเลยนะตัวทุพาแต่งมุสักกิกนะตัวปาทุพาฮี And as we come today, I want to encourage you in the Lord and also have you pay attention to God's command as recorded in Holy Scripture. นะตุนอีกิมูอีไปกิกมาบางนะเปอร์เซ็นต์ไงส่วนนะมอเปอร์เซ็นต์ยิงเปียกซาไม่อะไรเสียงโทสงอาเกลสามาบางนะ In Deuteronomy chapter 6, verses 4 through 7, we read this. Hear, O Lord, the Lord our God is one. Love the Lord your God with all your hearts and with all your soul and with all your strength. Deuteronomy อเลียนกุกอันเดียวลีปันสกินาบางอาดยามจีและช่วยเกียกนากจีนาว่าเจรูซาเล็มแต่โอซาอุนตัวป้าอีเปอร์เซ็นต์ตัวป้าขัดเบกฮีตัวป้าโนเตเปอร์เซ็นต์นลุงซิมเข้มเปอูนันนนตักนาเข้มเปอูและนัทหัดนาเข้มเปอูต่อนาอีติงูฮีตุนีโนกงเปียกฮีทูเตนลุงซิมอูอมดิงฮีนาตาเตอูตุงลิมตักินนาฮิลดิงอูนาอินซุงอูนาตุดอูนาตุดอูจังลัมปีนาไปอูจังนาลุบจังอูเละนาโตอูจังเงินตัวทูเตนาเกนดิงอูฮี These commandments that I give you today are
Tôi mà bằng tôi xuống aquí gạo mà bằng na ipai na khem pe hi zong lampia ipai na hi zong na ilup chang hi zong na itho chang hi zong na to te pen ita te tunga again ding hi. And then in Ephesians chapter 6, verse 4, it says, Fathers, do not provoke your children to wrath. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Efesa alien look an ni lina azong ta pate o na tate u a he take na ding boken unla Christian te nge na to kitokin tai in hill in panta un. So God's instructions are plain to parents. Mom and Dad, love God with every ounce and fiber of your energy and teach your children to do the same. Pasiani to hill na pasiani mai to hill na pen bangale siang thau ma nule pain pen pasien ingai ma bang itale itate pen ingai ma bang ina ithane la to mo hill ina itate pen pasien it ma bang itate to na han thon ding hang. As you love God and one another, you'll model before the child a wonderful love that God has for them, and He will want for Himself. To hi ma bang na pasien ingai ma bang na to la ngai na pe itate tunga lakhe na to adinga mo ette na hi thei ding na pasien ni to tung to na jong pas itate pen pasien it na mu thei ding ina to han thon nom hing. So Mom and Dad, coming forward today, you hereby declare that your desire is to dedicate yourself and your child and your other children, which once again, to the Lord's care. And if so, please do so by saying, I do. Ai ma na dole fa in helai ta ka ang pasien mai ang pai ma bangena mi pi te mai he zong na pangale itapen in panta dingina te changa pasien ni atang piak sama bangena mo in camp to camp ding hi ichi ale I do chi in chi. It's such a great thing that you desire to do this. So having come freely then, I ask you now that you enter into the following commitment in the presence of God and His people. Ai ma bangena helai ta ka de ina to mo pasien mai ipai ma bangena tunina in pasien maya le mi pi maya mo no le pa de na tong pai manahi manina. I do this so that your child may walk in the abundant life that Christ offers. To ai manena tun ki kong hi nai na pen to tain mo aman nun tak na no mina pasien to om khom thei nang hi na. So do you as the child's parents, To ai bound by God's help and in partnership with the church, to provide your child a Christian home with love and peace, to raise him in the truth of our Lord's instruction and discipline, and to encourage him to one day trust Jesus Christ as his Savior and Lord. to ai manena no le pa in pen pasien hu na to le pasien pan pi na to pasien angel na hi zong na pasien ngel na mo na kem pe to pangale ita to ta pen mo bangale kema ningu pasien de na to ki zui na kema ningu chi to na pengam ya je. And so let me know by saying you do. Finally, I'm going to ask the church to make a vow as well. Modeling this kind of love cannot be done alone. It requires the help of others. For this reason, these parents call upon the help of this church. So now I'm going to direct my questions to the church. Tunina popi mi pi te tunga kongdon no pina hi na ngai na pen nule patung ton baka jong kinga loina popi te nglak na popi te hu na jong kisama hi manina tun popi te tunga mo don nom nang ning. There's no proverb that says it takes a village to raise a child. Pau nak ma bangina ta khat pen akhan to na ikem nangina nule pa be kinga loina khwa mo iveng e pam te jong kisam hi chi. While parents have the first and foremost responsibility, but parents need help and support of the community. Nule pa in pen ta te kep ding pe amoi amasa amo nule pa te masahi na to hangina to be khilona vengle pam te mo I na hi zong te chang hu na hi zong kisam hi. So I'm going to direct my question to the church. Tuina popi mi te kong don no pa. So by being present in God's house today, you, Zomi Christian Church, declare yourselves to be the children of God
Christ alone for your forgiveness of sin and the gift of eternal life. If this is true, this is your commitment, please let me know by saying we do. Tôi mà na pasien biakin maya ong pai camp ina Zomi Christian Church sunga mo ina hi tapa pen pa pasien maya hi zong na pasien i biak na to kizui na ama panpi nyung itiale we do tiun. With that, I'd like for the church to stand. Tôi mà na evekpina ding kauni. Now, you also, having come freely of your own free will, I ask now that you make the following commitment to those who stand before you, to this young family here. Tôi man bangina hilai ta biak buka ut na to mo pai hi ma bangina tun kong don nom na a bangalet kicham na mo en hi zo ma ning chi na to kicham nang nei sak no ming. So that they may walk in the abundant life that Christ offers, do you vow, by God's help, to be faithful in your calling as members of the body of Christ, to help this mom and this dad be faithful to God, and to help teach and train their child in the ways of the Lord, so that he might be one day trust Christ as Savior and Lord. Tôi mà na kicham na a pen ta nule pain ake ma bangina hi po pi tenin zong pen I na to hu na to pan pi na ta pa pen pasiani lamlak na mo pasian thei sem na pasiani jaletong a thei sem na ngina bangale han bangal kicham nang ne sak no ming. If you agree to commit to that, then I would ask with your whole heart that you would say, we do. To kicham na hi zo ma dingu e chi le a we do chi na bangalen ilung sim campel to ge chini. Now, I'd like for you to look around at your church. Ina tun nule pain po pi mi te inina. One thing we know for sure in Scripture, the Bible calls the church a family, or the family of God. Lai sang tho song again sama bangena lai iveng le pam te pen biakin song iveng le pam te pen in kwan pi hi chi to a chi hi. The Bible describes the church as a body made up of different members. Lai sang tho sunga hi biakin pol pi pen bangale pumpi danina gen te hi. In this case, we're made up of different families. Itunin a tunina pen a pen biakin song pol pi khari ma bangena in kwan atom tom to akitom hi hang. But blended together in Christ as one. In kwan tom hi hang na Jesu Christ hang na in kwan khat hi hang. So as this couple takes on the responsibility of raising their children in Christ, you have taken on the responsibility of being an encouragement to them, to pray for them, and to encourage one another in love. Ai ma bang nule pa in pen pasien ni de na to china at kicham ma bang na no in zong kicham na hu na to hi zong ina thunget sak na to hi zong ina kicham na nei khin hi hang. This way we share responsibility for each other. Tu ni na amo nule pa be khelo ina hi po pi khadin pen to ta wen pen ivek pia ane khom hi hang. For all our parents, Nule pa hi zong ina and for all our children, ta te ading hi zong ina for all our single adults, a single te hi zong ina for each other. ele ivek pia dinga. This day is set aside as a special day for this family, this child, and their other children. Tu ni na ni man pha ni hi a ta pa ding hei zong na in kwan te ading hei zong na asangam te ading a zong So you join with me as we commit this family in prayer. ina thu ngen khom ni. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank
creation. ใจชีทรงกิสามตัวเลย Don't have to worry about what creation and evolution, how they conflict. ที่บางอะไรหน้าบอลตัวบางดานาหน้าเปียงอาบางดานาที่ชีเฮียมจีเป็นตัวเป็นไอ้ลุงหิมโมดีงี้คนเลย You don't even have to know who the Antichrist will be. นี่ขัดนี่จังอะไรตรงหุ่นองเบตักเจนบางชีดิงอาบางชีดิงเฮียมจีเป็นตัวไอ้ลุงหิมโมดี Or who the rider on the gray horse is. กูว่าอินตัวสักลงหัวลากงบางชีดิงเลยตรงอาเบตักตัวสักลงหัวลากวนบางองชีดิงจีเป็นไอ้ลุงหิม You โม don't, ดี you don't even have to know the full law or who Joseph was or how the Bible came to be. ที่โจเซฟินกูว่าเฮียมาเตหลายเสียงทวงก้อยชีองบางชีจีเป็นไอ้ตัวแต่เป็นไอ้ลุงหิมโมดีงี้ We make it complicated when God made it very extraordinarily simple. ปัสยานินไอ้ยาดีงินอาไปมานาขัดอาบอลขัดเป็นเอ็นอาฮักสปีอินไงสุนินลาฮีหัง There's two questions that you have to answer to know how to become a believer. ปัสยานทุจุยปัสยานทุตักกิสุนาดีงินมีคนนิยมฮี You have to answer the question, what do you have to know to be a Christian? ฮิดุดนนานีอามาสเปนะบังปัสยานทุจุยปัสยานทุตักขัดกิสุนาดีนบังกัทเฮดิงกิสามาฮียาม And what do you have to do to be a Christian? บังคริสเตียนมีขัดกินาดีงินบังให้ยามกาเสบดิง And the answer to these two questions are the same for everyone. ฮีอภิเปลิมตักในแรงเป็นขัดเลขัดกิลามดังเชื่อมโลวินอภิเป็นมีแค่เบลกีบังฮี But they're so extraordinary simple that we go right past it. บางอะไรฮีบางชีเดียมอฮิดานินะอิอุมนาตลิมตักินฮีแรงเป็นอาฮักสลวดนาดีงบังมาอมโลย So we're going to make it our goal that the people we love, if they're going to reject Christianity, they reject it for what it is, not for what it isn't. อามาวินเป็นฮีบางจากคริสเตียนมีอดีตโลอันยาวแต่อินเป็นมาแต่อีที่ไงบอกเขาได้ส่งตัวด้านผมแต่ไอ้ที่ส่งอินอามาอิเตอร์สักดิ่งนักพิทักษ์อินทุบี And they may reject it anyway, but as many will, but let's make sure they're rejecting the truth and not something that we've convoluted. ไอ้ที่ส่งอินตัวปัสยันทูองเนียลเจียงอินะเอ็นอามาองเนียลนาบางเฮียมจีเป็นอัตเตลโลขัดเนียลตัวอันเนียลนาเป็นเอ็นไอ้คริสเตียนเตอินะอิเตอร์สักการิมตะกายสินพิทักษ์ดิ่งกิสามี And if you're not Christian or if you're not sure, if you're anywhere from a confused believer or a total skeptic, then this is for you as well. ตัวนั้นนังจงน่าอุปนาอาเขาเกียมาเตอุปนาชิตักคริสเตียนสงว่าอุปนานั่นเองอะไรที่จงเป็นนางอาดิงจงหิเท And the truth of Christianity is found in a simple verse. คริสเตียนตักอิจิเตเป็นที่อะไรเชียงโดมุนขัดสงว่ากิมุเท And we see these two questions answered in John chapter 3 verse 16. ที่ตัวเป็นอภิและอดนาเป็นจอนอาเลียนลีอันเอลซอมเลกุกนาสงว่ากิมุเท So what I want to do today is just kind of help explain what we need to do, what we need to know and what we need to do to be a Christian. ที่จอนอาเลียนทุมันเอลซอมเลกุกนาสงว่าบังไอ้คริสเตียนมีเต้นบังเซมินบังฮิดิงฮิยามจีนาฮิมุนาลิมตากินองซินเปียฮี We're going to circle 4 key words in this verse. ที่จอนอาเลียนทุมันเอลซอมเลกุกนาสงว่าอัทุพิมานำดีตัวตะกันเอาไว้สุกดีฮิยัง And to begin, I just want to share a few things that Christianity is not. Being a Christian is not attending church. บางอะไรคริสเตียนนี่จีเป็นบางจะปอลคัตเตนะเบียกินไปเราจีของมอ We attend church because we are Christians. เบียกินน่ะกี่ขบจีเป็นเบียกินกี่ขบคริสเตียนมีเลยเบียกินกี่ขบเราจีบางฮิโลนะคริสเตียนมีอีน่ะโตเป็นเบียกินน่ะกี่ขบปะอามามินพัดยิงกิสามี But attending church does not make you a Christian. ไอ้ยางินน่ะเบียกินน่ะไปเบียกินจงนังคริสเตียนองสวกสักตัวเรา You can sleep in a garage, but that won't make you a car. นังนโมโตสุงะนโมโตบุกสุงะจงลูมินาฮิเลจินจง And you can go to church all your life and still not be a Christian. คริสเตียนนี่คัดในอังอินโมโตบุกสุงะลูมินบางอินะฮิเลจินจงนังอินาลุงตังฮิเลลีนะไอ้จนเบียกินน่ะไปนาแล้วตักตัวเป็นคริสเตียนจีอมตัวเรา Straightening up is not how you become a Christian. บางทีดิ้งอย่าปวนลินมานาหางแล้วตัวจงคริสเตียนจีอมตัวเรา Even praying a prayer won't necessarily make you a Christian. ทุกเอ็ดนาแล้วตักินจงนังคริสเตียนองสวกสักตัวเรา It all comes down to commitment, committing yourself to God. ฮีคริสเตียนมีอีนาหางอินะกิบลิมตักินกิบยักเขียนนาไอเลยมากิยามนาทุปีเป็นฮี
So I'd like for us to dive into John chapter 3:16. Hi John chapter John alian tu maneu som lenga sunga en suk hang. We'll just take this a phrase at a time. Hi muna ama hi la jang do pen them kha dong la suk ning ina. And you know this verse. Hi mun pen no jong na theyu hi. But I want you to look and really hear what God says. Hi la jang do mun John alian tu maneu som lenga na enun la pasian in eite tunga banga hi among gen nop chin no te ong tel sang noming. Begins with this awesome phrase, but a very simple phrase. It says, "For whosoever believeth in him," or "For God so loved the world." Hi muna bang na gen hiam sila ama au mi khem pe ma te to panina hi pasian in leitunga in ma manin chin to tung ma na gen sukhi. See, this is great news. Hi pen e ading ina ta den hoi ma khada hi. Because some people are running from God because they think God is after them. Hiya mi pol khate pen pasian kyang panin tai ke bang hang hiam chile amawina pasian in amaw tung ade khadom mi chi danin ngai sun. That God wants to get his hands on them so he can punish them. In to tak che pol khaten pasian in ama am pasian in ama khut pen mi hing tunga koi ding bang hang hiam chi bang hi dinga nang bang dan na la hiam chile pasian in amaw pen dan pen wa mai manin pasian in amaw khut to amaw tunga nganu mi chi danin mi pol khaten na la hi. We often hear people say, "If I go back to church, the church building will cave in on me because I'm not a good guy." Ina bang chi dia mo hiya biakin pai ki kin hi le hang ke mi ho pol khatina mi hoi lo kai te ke biakin pai leng tua chi ding hi chi dan amaw le amaw ina bang cha lao tom na mo ki mo sak tom na ni. Kind of silly to run from God when you think of it. Hi bang hi chinga isut le hang pasian kianga panina tai khia chi pen nak hai vai ma ma hi chinga isut pak le hang. Prophet Jonah tried to do that by saying, "Not now, not now." Ya mate pasian na sem kam sang zona zongin na man na u loi na man un nai keng chi na pasian sol na te pen nan yang nial hi. See, we miss that part of the verse. For God so loved the world. Hina hilai sang do wel leang eni tel lo khada bang nak chi yam ja pasian in ei leitung mi te ongin ma manin chi mate. He wasn't angry with the world. Ama pen ei te to he mate oi te ong ei te tunga he hi loina. If he was angry, he would have just ignored us and we would have got our fate that we deserved. Bang chi dia mo en bang cha ama ile ngat dinga ma to pen ama u lo na hi zo hi. He's not angry or mad. Ama pen he ina bang chi dia mo to bang hi to loina. Says God was in love with the world. Pasian pen leitung mi khem pe aman ei te ong yi thi zo hi. Because we were made in his image. Bahangyam chile ei te pen ama ilim le mer ki suna ong bon mi a hi hi. His desire was for us to have a relationship with him. Ama pasiani de na ai le pen ei le ama iki nai zok sem na ding ei to ama iki zop na ding pasian de na hi. And that's still true. To pen ama ni God wants to have a relationship with us. Tu ni dong ina to pan anang le ama na ki zop ding ong de hi. For God so loved the world. Pasianin leitung mi te nak pi takin ong yin ma hi. Know that you need to know. That's one of the things you need to know. That God loves you. Hinat te itel dinga ke sam ma khaden bang hiam chile pasianin ke yong yi thi chi na tel ding ke sam. And so God so loved the world, he did what lovers do. He gave his only son. Pasianin e leitung mi hing te ong yin ma hi. Bang hang ong yin ma bang in bang a hi hiam chile ama I tapane sun khat nei sun pe ne ya ding in ong pe khia hi. It's what lovers do. When you love someone, you want to give them things. Tu nang bang cha lover ma te mi khat dinga ya le ang na in ma khat pe nang bang pia na hi hiam. For God so loved the world that he gave. Pasianina leitung mi te ong in ma ni na man pe khia hi. So there's two things that you need to know to be a Christian. You need to know that God loved the world and that God gave his son. Pasian tu zu mi te ni tel ding ina ni omi. Pasianin ei leitung mi te ong yin ma hi. To tak sian ani na ama I tapane sun. E ya ding ina inun tang na ding inong pe khia hi. Two phrases, two words. God loved, God gave. Tu kamma de kammal ni hi na tu ni to ama e ya ding inong sep khia sa. So to begin as a Christian, you need to know that God loves you. You need to know that he gave his son to save you. Ina Christian mi hi manina pasianin e ong sep sak na mate nang e ong yin ma na le
te inun tak thei na ding in te in so tang na nga da ding in atapan ei sunong pi ke ya di nong pi hi chi to itel ding ke sami You don't have to know who the first two people on the planet were. leitunga a omma sa pen mi te in ko hiam chi tel ku lo hi You don't have to know who their children were or where they got their wives. ama atuga ta ko te hi a ko mi na piang ma sa hiam chi pen thei ding ku se lo hi You don't have to know how Noah got the dinosaurs on the ark. bang da ni le dinosaur te ong piang in ong bang chi hiam chi to jong thei ku se lo hi All you need to know is that God loved and God gave. na i thei dinga pasiani I na le ama I piak khian na to itel ding ke sami God loved you and God gave his son for you. pasiani nangong yin ma mai na ane sunata pa na nga ding inong pi ai Sent his son to die for our sins. tu na ama I atapan khat nei sun pen ei te adi inong si He gave what was most precious to him. ama adi nga atu pi pen ei te adi inong pe hi ai He proved he wasn't out to get us, he was out to save us. ama in ei te bang chi jam ei te I hoi lo na ding ei te dan pe ding nga ong pa hi pe ma lo wina ei te ong hon khe ding nga ong pa ya hi lam pen ama nei te ong lak hi ai He proved that he was in love. ama in ei te ong lak hi ai na ama in ei te ong I thi chi to ong mu sai The Bible tells us, Paul writes, that God demonstrated his love in this: while we were yet sinners, Christ died for us. ya polin jong na gen na mina pasian in pen ei te ong in ma manin mate ama ei te a tang ding inong si hi chi to jong lim tai nong pula khi You see, God was chasing us, but he was. Oh, go ahead. hi lim takin na le hang pasian in ei te ong I luan manin ong del hi chin ki mu thei But he was chasing us to rescue us. aman ei te ong pasian in ei te ong delin ama in na tong let chip den pen ei te ong he ong hot khian no mana ong zui ya hi It's like when you're a parent and your child begins to run to the street and you run after them, they think, oh no, they're coming after me, and they keep running. ei in kwan te bi manu le pai na ita te aneu kyu keu na kon pen lampia na tai le o chi na lawa idel dan ma in pasian in ei te to dan in ong del But the parent's not running to harm the child, they're running to rescue the child. Hidani ni ta te idel chiang in pen ei ta te sat ding bang ding hi pe ma lo yanga ita te hon khe dinga at anung pana adel hi hang Jesus declared this when he told the story of the good shepherd that leaves the 99 to go after the one that's lost. in to pa jesu in an again hian na in amate tu ching pa ina ama I tu khat amang bek pen azon dan atwa akan tel dan ina aman to te to bang main gen te na ong gen hi hi Know this: if you're outside of the fold of God, God is pursuing you. nang bek pen pasian kyang pan tai hian nang khat bek na hi hangina pasianin nang a om lo khat bek pen atam pi te sangin nang a pai khia pen ong delin a I na to nang ong kan hi He so loves you that he's willing to run after you. aman pen nang ong I lo ma a hi manina za alaka khat amang tu wa ki zon ma ban to ban nang ong delin That's also true for your friends. ตัวจงเป็นนางอาดิงเบคิดลนนลมนอินมานะลมเตอาดิงอินจงตัวเป็น Your family. นอินกวนปิเตอาดิงอินจงอามานฮี And those who never darken the doors of a church. ตัวบางอินนะที่บางจะปัสบางที่เบียกินะมาแต่กงข้ากะจิงไอฮิจนบางไอจนปัสยานิตัวมุนะนางอาดิงอินอามาองคิเปคีไอ So to become a Christian, you need to know two things: God loves and God gave. คริสเตียนนะฮีนาโตนัเตลดิงนำนิยมฮีปัสยานนางองกีอินปัสยานองอินนาเลอามาเยโฮเทียนนาตัวนำนิเตลดิงทุปีฮี So God loved and God gave. All you have to know to become a Christian. And friends that don't believe that, that may be okay for now, but they need to know that. God loved, God gave. People who love, they give. เห็นนะปัสยานองอินนาเลอามาเปียเขียนนาอิเตลดิงตัวนำนิเป็นทุปีนะอีเตยนะเปียเขียนนาเนฮี So the first part of this verse tells us the two things we need to know: God loves and God gave. ฮีอะไรเสียงเรามาใส่ซิมนาดิมตะเกลเลหังอะไรเสียงเราส่งมาตรงอีเทดิงอีเตลดิงนะนำนี่ออกมาตัวเป็นปัสยานอีนาเลเปียเขียนนาฮี Then it goes on to say, "For God so loved the world that he gave his son, that whoever believes in him shall not perish." น่าเอ็นสุกลายแรงบังนะจีเฮียมจีเลปัสยานี่นะอามาเลยตรงมีแต่องหิล้วนมามันนี่นะอามาตะปักในส่วนขาดองเปียนะอามาอุ้มมีแต่เป็นเลยตรงอาเบยตรงอินมาแต่อามาอันนี้ตะปาอันนี้ส่วนอาเบยองเปียกตรงอินไอ้นาของลักขีจีนนักเกนี่
Now we move from the two things we need to know to the two things we need to do to become a believer. Tu na en I thei ding nam ni te thei chin hinga to tak siang na isep ding nam ni om hi. He says he gave his son that whoever believes in him. Tu na aman bang na gen hiam chi le ama a mi te chi in na gen hi. So believe in, trust in. Ama ding, ama muang ding. Notice it doesn't say believe that. Ina Go ahead. ama iup ding to pen tu pi hi. It's not that you believe that Jesus died and rose for you, but you believe in that. Ya to pa Jesu pen ke tang ding ina ong si hi chi na to pen up ding hi jiao lo ina nanga ding nya da la nang ma in hi pen ke ya ding a to pa Jesu pen ke ya ding nya da si ong si na ke yin nun tang na ong hon ke ding nya din hi chi na nang in nang ma in na lang nya ding ke sam. It's the only place in Scripture where these two words are linked together, believe in. Hi lai siang to mun tam pi sunga na chi ma te iup na ding believe in chi to pen na at mun tam pi om hi. This is not talking about a head knowledge, it's talking about a heart commitment. Hi pen ilung tang ma te I khuak sung hi lo ina ilung tang to I na ne ding to pen ong gen na hi. Use an illustration. Okay? Come down. I'll borrow your chair. Na tun na This kong one right kom here. dia Can I chi. take that from you? Okay. All right. Now, I can believe that this chair would hold me up. If I sit in it, I believe it'll hold me up. I have evidence of that because I can see you're sitting in a chair and it holds you up, and it's holding you up. That bench is holding you up. So I have every reason to believe that this chair will hold me up. So I have head knowledge that the chair will hold me up. But have I believed the chair will hold me up? Have I believed in the chair yet? No, because I've not trusted the chair to hold me up yet. Okay? So I'm not trusting the chair to hold me up until I actually sit. And now I have believed in the chair holding me up. You can have a head knowledge that Jesus will save you. You might even believe that he can save you. You might even believe that he did save you. But unless you have believed in, unless you have leaned into Jesus and trusted him and actually rested in him, then you really don't know. So this is what the scripture is talking about when it says to believe in. Tunia tunna kong lang ma de tunna pen hi ke yup na ma de ka na pen hi tunna tunga tulen ke yong kho ding hi chi to pen ke yup na hi na a hi zong ina to pen bang hang yam chi le ken mi mu mi to tunga tu kong mu tak sia ina au hin ke yong kho ding hi chi ngai sun na kalung sim sung be ka au mi na a hi zon ke up na ngia dom nai lo yi bang hang yam chi le ke yup na le pai na kwa ma I tu kho se kulon ke ma in pai na kasin ding ke sami. So believing in is not just recognizing that he has done what he said he would do, that he died on the cross for me, but it's turning from relying on myself and what I know and relying on him, trusting in him. So it's that repentance part of turning away from going my way and choosing to place myself in his hands. Tuna ihi ding bang ahiam chile tuwa dena again ma bangina pasian upna pen ilung simto upna le mate ilung tang to upna pen tuna pasian khutsu ai ya mi hing palanina ikisapin bang hiam chile ai upna bek to hilo ilung simto hum mi lo na pasian khutsu ai ya ding mun mate pasian sung ai ya ding ina muni lang nya ra itut ding kisami dena konggen dan main mate tu ina amuna pasian sunga o to ai nong pasian in hi thei mai chi chang to hi lo na ei ma ma atua muna yu na to ki zoin tu ina mun balak ding ke sami. See, it's not a matter that I'm committing to God as I'm realizing that he's made a commitment to me. Tuna ke yu na pen hiran hi bangja ken pasian umina ama kamuan ngiat ama tunga kakinga ngiat ding to pen nak pi ta ken tu pi hi. It's not even me promising something to God, it's receiving the promise that he's given to me. Ina pasianin ong kam chiam na te pen mate pasianina inga tak cha ma yong kam chia ma yong pya ki nga tak cha ei lam panina isep ding. So it's not giving a gift to God, it's receiving his gift. Ina ama yong pyak pen ama peki ding chi. And when you receive the gift, whenever somebody gives you a gift, at the end of the day, you have something. It's something they gave you. And so it is with God. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in, trust in him, they shall not perish, but have everlasting life. There's the gift. Ina
hi muna mate pasianin ama ai atapa te pen bang cha singei lo ding sengei lo di na nung ta ton tung ding hi chi na gen hi. God loved, God gave. There's the two things you need to know. We believe and we receive. Those are the two things we do. I receive God's forgiveness and His lordship of my life. Ina pasianin pen eite ongit mate ama ina ong pian to panina aman pia ong pekhia mate aman ong eite ming te leitung mi te ong yin ma mai na ama I ne sunong pekhia ina to panina e lam panina ding I na to kizuin pasianin eite ong pekhia. See, He's promised eternal life, but eternal life is not talking about living forever. All of us live forever. We either live in death, separated from God forever, and where the worm dieth not, or we live in heaven with Him forever. Now, eternal life is empirical evidence. It's the bearing the thumbprint of God in our life. You are living, if you're a believer, you're living eternal life right now. It's just going to go on and get a lot better when God comes and receives you into Himself. Pasianin pen ama atapa ang piak pen eite nun tak ton tung na asing ei non lo ding nun tang na inga na ding inong piak hi na tun hi muna ei nun tang na hi ei nun tang na sang ina aton tung asing ei lo ama to nun tang na anuam pen mundik to pen aman eite ong piak les song mo tua ama kyang pan ium na hangin inga tua om hi to pen itel ding ei lam pan ina kesami. When I believe in and trust in Him and receive eternal life, it means I'm receiving God life. I am receiving Christ life. I am living my life now in Christ, committed to Him. Tun pasian iu na hangin ama ina ton tung nun tang na ong piak chi pen pasiani nun tang na anei mate ama I nei na te ama ni ong pia tua tot kinung ta chi ana hi. So I'm beginning to live out the life that He has given me. Paul puts it this way. He says that we are to work out our salvation. Doesn't mean we work for our salvation. It just means that when God saved me, when I was 16, it changed who I was. But I have to work that out. And I get better and better at it the more I focus on Him and allow Him to take more and more control of who I am. Ina Paul in again ma bang ina inun tang na pen pasian kiang lama pasian to ikinai zong na din pasian kiang a piak khia ding ke sami kai kum som le kum guk ka pha ka ki pan pasian in onghon khia ina tua ki pan in pasian to ka kinai zok stek tek na ding ina na hoi ka se pa pasian to ka kinai zong na din ke ma main ka han jam na ka han jam ding ki samai man to a ki pan ina ke le ke in zong han jam na nen pasian to ki zop sem na ding in na ka sem. God loved, God gave, we believe, we have received. Pasianina eite ong idina ong pekhiaina en iu manina eite in tua inga nun tak ton tung na anei hi. So if you say it's that simple, how come this book is so big? How come it's so thick? Toile pasiani mate ong ina pen mate tel haklo hinapi ina tel no mama mate ahak sake hilo pasian tu mate Christian ina ding ai zong in bahang in hilai siang to hi za in golin sa ai hiam. The Bible is the story of hundreds and hundreds of years of God loving us, preparing to give His Son, and of God going out and sharing that if we believe, we could be changed. Hi lai siang to pen akum zatampi sunga mate pasiani na sem na pasianin ama I tapa ite ali nong piak khiat na le eite I uple eite pen ki khel the hi chi na mate eite nun tak ton tung na to ei nun tang na ong khel sak the pasian hi chi pen hi sunga tang thu tampi tak adimi nom. It is a record of changed lives, and our changed lives today reflect the gift of eternal life in us. Hi pen bang hiam chi le bang cha ki khel na mo pasianin na hi mun si la chang do sunga ki khel na mate pasiani na hoi asem na hoi tampi tak na ki galina tuni in e ya ding hi le iki khel na ding le nun dak ton tung na nga na ding mate tua pasianong piak les song isan the na dinga up na ine ding. The Bible can be complicated at times, but the gospel is not. Lai siang tho pen khat ve chang khat ve te sim le ang hak sama main ai zon pasian thu igen ding ama na ama ina sep na igen ding pen hak sa lo. And salvation is not. So tang na ong piang na mate pasian ni te so tang na ong piang na pen zong tua zong hak sa tua lo. The verse following, verse 16, is verse 17. It says, "For God did not send His Son into the world to condemn the world."
hi dena I sim zon sunga som le kung na som le sagi na na en le hang bang na gen hiam chile aman ong yin ma mai manina amai tapa ne sun mate ong pia. People don't need to spend eternity separated from God because of sin, because there's a solution for that. Hi pasian kiang panam pasian le ngara mate mun danga tai chi pen bang cha to pen ei mo na hi na to pen pin sin the na ding ma to ikibol phat the na ding om hi. If people spend an eternity separated from God, it's because they haven't believed in, they haven't received the free gift of eternal life. มีปอลคัดเต้นนุนตังต้นตุงนาไหลบางจะเละงาทีบางหางยามจีเลยฮิตเตลโลวินะอามาอุบนากิบตักโลโมอุบนาปัสยันสงาอุบนาเลียนเนอุบนาถุงเนโซโลฮี It's good news because it's not about performing better, it's not about doing better, it's not about attending something, it's not about praying something, it's about becoming someone. ฮีบางจีดิ้งอย่านุนตักต้นตุงนาจีเป็นมีข้าสวกดิ้งบางฮีดิ้งฮีเทดิ้งกิเคลดิ้งอาหอยตัวจีอีตัวโลวินะบางขัดเปียงดิ้งจีโมตัวเป็นปัสยันเดนาฮี Because we've come to understand that God loved and God gave and we believe so we receive. ฮิมุนะปัสยันอีนาเอ็นเตลตัวปันปัสยันนี่นะเปียเขียนนาตรงเอ็นเตลตัวตักยังนะไอ้ลำปนาคิสัมเป็นอิวดิ้งโมปัสยันองเปียเขียนนาอิวดิ้งคิสามินะตัวอิวนาตรงโตนินนุนตักต้นตุงนาเอ็นงาฮี Again, there will still be people who reject even that simple gospel. ฮีมุนะไอ้เซฟดิ้งอีบอลดิ้งเป็นนักปีตะกันอบายโนขัดหินไอ้ฮีทรงเป็นมีตัมปีอินตัวปัสยันอุบดิ้งเป็นมาแต่นิยาลีนอมลายฮี But once we come to Christ, our responsibility is two things: to live it out and to lay it out. ฮินะคริสเตียนมีขัดอิสุตักยังฮินะนำนี่อมีเดนาอีเกนเตนาด้านใหม่อิวนาสงะอินุนตากดิ้งเลยบางจะอีเปียกดิ้งมาแต่อุบนาอีเปียกเขียดดิ้งอีหอมสอนดิ้งกิสัน Through God's grace, we become more and more like Him. That's living it out. And then we share with others the simple gospel message. That's laying it out. ฮินะอิวนาสงะอินุนตางเงียดคิดตักยังฮินะบางจะมีดังเตตุงะปัสยันหอยนาถูหอมเทนามาแต่ลุงซิมตัวฮีงามนาตัวเป็นปัสยันนี่ในลุงตังสงะของกวน Doesn't it make sense that if God wanted to have a relationship with us, He had made it simple? ฮิบางจะใบโนขัดหินาปีนะฮิสิงไอสุนแรงปัสยันนินเอเตโตกิซอมนวมจีเป็นมาแต่ It's all about believing. It's all about receiving. God loved, God gave. We believe, we receive. อาฮักสัดดิ้งลัวโตกีบังอินะอีฮีดิ้งเป็นน้ำนี่อีเทอีเตลน้ำนี่เดนาอีเกนปัสยันองเซฟน้ำนี่เทยังเอลำปันินะเลหังตัวเป็นอามายองเปียกเขียนปัสยันนี่นะเซฟอาหอยเตกิสางนี่ไม่ได้นุนตากตอนตรงนั่นเองตัวเป็นตัวน้ำนี่เต็งฮิซิเอาฮี And then we start the journey of walking in the grace of God, working out our salvation, and living and sharing Him. ไอ้สวะตากนาดีงินะตัวมุนะเอ็นนาเซมินปายินบางทีอีโฮมเขียนดิ่งกิสามาฮี So the only reasonable thing to do, and the only reasonable command I could give you, is go fish. ไอ้นักตู้นี้นักโนกงแกนนบปินบางอาฮิมจิเลไปหลังอาเบงิน You've got the bait of the gospel, นั่งเป็นบางในนะฮิมจินั่งอันตะในเต the good news. ตัวเป็นนั่งอาดิ่งอินตะเดนหอยมาทุหอยมาค่ะ Let's pray. ทุเงินนี้ Father, in the name of Jesus, Lord, how grateful we are that we have a God who loved us so much, that even though we walked away from you, even though we were in rebellion, far away from God, enemies of God, God so loved the world that He sent His only Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Lord, you loved us, and so you gave us your Son, who died on the cross for us. We believe in you, Lord. We trust in you. We turn to you. And therefore we have received eternal life. Now let's live it out and let's lay it out for others. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. เบตาเฮนมันที่ยังไงแหลกไว้ We good? Communion? Yes. Okay.
So we have the opportunity now to break bread together in Christ, the bread of the communion supper. And, that's such a wonderful gift, again, that God has given us to remind us. That's what he said. It's a reminder of what God has given us through Christ Jesus and the price that was paid so that we could have forgiveness, so that we could have new life in Christ, and that we might be temples of the living God. Think of that we have Christ in us, the hope of glory. The Spirit of God resides with us. We're never alone. He'll never leave us. He'll never forsake us. He's in our darkest hour. He is there. In our greatest joy, he is there. But it all came about because God so loved the world that he gave his only Son. A horrible death, a tragic death, an illegal trial, a beaten and bruised Savior who bled and died for us. But on the third day, he rose again. On the cross, he paid for our sins. What a mighty payment it was. And on that Easter Sunday, when he rose again, he gave us the promise of eternal life. For the Bible declares that he said it was finished. It was paid in full. The payment for our sin. All we had to do was receive it. And then the Scripture tells us that when he rose again, he was the first fruit of the resurrection, meaning there would be many, many more. It's a good promise. So we come today to recognize the blood and the body of Jesus Christ, that he died for us, that he was pierced and broken for our sins, and that he suffered horribly leading up to the cross and then on the cross for those 6 hours that he was on the cross. And so we come today to say thank you, Jesus, and to again believe in and trust in and allow him to have his way in our lives. This is how we rightfully observe the Lord's Supper, focused on him and what he did for us. And Paul writes in 1 Corinthians chapter 11 that we are to examine ourselves to see where we are in our walk with Christ, so that when we take the bread and we take the cup, we take it with honoring him and committing and recommitting ourselves before him and receiving his commitment to us. So with that being said, I'd like for us to take the bread and the cup, and we're going to ask a blessing on it as Jesus did the night he was betrayed with his disciples. So would you pray with me? Father, in the name of Jesus, Lord, we come today, and through this simple act of taking this cup and this wafer, Father, and taking it into our mouths and drinking and eating it up, Father, we realize that the body of Christ and the blood of Christ was given for us. Father, you went all the way so that we might know you, that we might love you, that we might have new life in Christ. And Father, we're thankful for the sacrifice that you made. And Father, may we also be fully in with you, fully devoted, fully enticed, Father, by your greatness. We ask you to bless the elements and bless the partaking thereof. In Jesus' name, amen. Bangin ka mo sop siyang te Bangdang ilaw Jesus sihi Bangin hong dam sakit te Bangdang ilaw Jesus sihi Man pahi hong luang si Phu bang hong nâu saksi tui Dam ka te ke hi Bangdang ilaw Jesus sihi Asias na nang ikamu Bangdang ilaw Jesus sihi Kamo na kiprel na tu Bangdang ilaw Jesus sihi Man pahi hong luang si Phu bang hong nâu saksi Dang ka te ke hi Bangdang ilaw Jesus sihi
Jesus sihi apakah bolang hilo pandang hilo Jesus sihi man pahi ong luang si bang ong no saksi tui yang ka take hi pandang hilo Jesus sihi Lambet na lungnop na Bandang ilaw Jesus sihi indig na kangana Bandang ilaw Jesus sihi Man pahiyong luang si Bubang hong no saksi tuy Dang ka take him Bandang ilaw Jesus sihi Scripture says that after he had taken the bread and he broke it, he said, this is the body, my body that is broken for you. Take it and eat it. In like manner, he took the cup, and after having blessed it, he said, this is the cup that represents my blood that is shed for you. A new covenant, a new agreement between God and mankind. Take ye and drink it all. It's been a joy to be with you again today. It's such a joy, and I love that we're able to be a part of the same family here at Crestwood, and appreciate you guys, and several of your band plays with us, and